ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka ibu hadirin jamaah rahimakumullah, urang sami munajat ngadoakeun sekali Maha Agung Allah Azza wa Jalla. Ngalangkungan berkahna silaturahmi amin. Barokahna sholawat al-qalam amin. Barokahna tawasul kepada muassis jamiah Nahdlatul Ulama. Barokah ieu majlis muga-muga nu pertama urang sadaya dipaparinan ku Allah Subhanahu wa taala tetap iman Islam dina jalur akidah ahlus sunnati wal jamaah an-nahdiyah amin. Diampuni dosa-dosa urang sadaya ku Allah, panjang umur urang sadaya, oge barokah rizki urang sadaya hajat sadayana muga dikabul Allah Subhanahu wa taala. Oge duriyah urang sadaya muga-muga soleh-solehah sadaya. Kala yang terakhir muga-muga urang memohon ke Allah majlis ieu maut sadaya husnul khatimah ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa liqabulid du'a al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin rabbighfirli amin ya rabbal alamin. Oke, nyuhunkeun restu doa ngalangkungan berkahna majlis. Mudah-mudahan kanggo pamaksadan nyatana para calon pamimpin urang sadaya bil khusus anu aya di PP Kabupaten Garut tegasna muga-muga aranjeunna hajatna dikabul Allah Subhanahu wa taala. Oke, namrupi hajatna cik aya dina kalancaran, cik aya dina kasalamatan, kaberkahan. Muga-muga maksadna Haji Yudi Lasminingrat sing aya dina berkah Allah amin. Ibu Oki muga-muga sing berkah amin. Kang Luki Lukmansa muga-muga sing hasil maksad tujuanan sadayana amin. Ala hadhihi al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin khususan sayyidina Adam wa ummina Hawa alaihi wassalam wa man tanasala bainahuma wa khususan sayyidina Khidir Abi Abbas Balya bin Balkan alaihi salam wa sahabati wal qurabati wa ahli badrin wa li uhudin ajma'in ta'dhima wa takrima wa mahabbata lahum wa wasilata wa istighasatan bihim wa bi asma'ihim al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadratir ruhil qutubi rabbani gausa somadani imamul ulama burhanul asfiya Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahul aziz wa usulihi wa qurihi wa muridihi wa man tamassaka la khususun Sayyid Ahmad Al-Badawi, Sayyid Ahmad Ar-Rifai, Sayyid Ibrahim Adasuti, Abi Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi, Abi Yazid Al-Bustami, Sayyid Muhammad Bahauddin An-Naqsabandi, Abi Habib Muhammad bin Muhammad Al-Ghajali, wa usulihim wa furu'ihim wa adwadihim wa dzurriyyatihim wa man tamassaka la tariqatihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila arwahi jami' auliya illa bi Jawa wa Madura khususun jami' auliya illa Qisi wal Isra Syekh Khalil Bangkalan Wibadan al-alhamdulillah sahabat khatib bin Nabil Qabar as-Samad wa ila arwahil mu'assis jami'ah Nahdlatul Ulama khususan hadratus Syekh Muhammad Hasim Azhari qaddasallahu sirrahul aziz wa usuli wa quli khususan Kiai Haji Wahab Hasbullah Kiai Haji Bisi Samsuri Kiai Haji Ridwan Abdul Kiai
Terus Kiai Abi Silagiri Abdullah Abbas Buntat Gobarolahum Dhunubahum wa satara ayubahum wa ja'ala jannata firdausa ma'wahum wa usulihim wa qurahim wa